kan chi sang ma fiscal deficit te primary deficit ti te revenue expenditure ti te revenue receipt capital expenditure ti te heng ho hi enge ni heng ho hi term poimo de nia chum ho chu kan zir don ani chumi zo a chuanin poverty te po kan enanga poverty chungchang te inflation po kan zir man chon kan zirang zan ina kalut suala jona life kalut vech enge chu che jon chu enge chasela ma se lut sual ni chu okay chu chunia inflation po kan zir telanga I fiscal policy chungchang atuna kan zirang fiscal policy I afia turanga yang tro kan en thei hlomang tro kan mut chiang thei turangai la fia turangai la so panga enjoy to a chan top to meng atlai lo nan fiscal policy sarkar hianin hey, fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy atitani a omje chu sarkar hianin poisa kongchi sangin alaluta tax atangte tax lawa tangte I enge fines fee vela siam atangte enga tangin mo poisa la luthin ni sarkar hian chumi pi alama chuan chungalak lu ho te chu man na tur chi sang oma mi pui ham that nan te sarkar no thok ho hlo pek nan te an mr bill te an pension te khating zong ti nan le thil chi sang tam tak defense atan te agriculture atan te planning agriculture ti angchi pwd ti te khong chi sang tam tak a sarkar hian man chuan tura nei ve chumi atan chuanin mumal taka omzenei taka poisa lut le chuak hi adua na ngai ani policy fel fai takina nei angai ni achan chu omzenei lova poisa ahman top chonin sarkar kha I enge I a resources nei khan ain dei don lova omzenei lova poisa ahman top chona dik thei don lova chonin alak lo dan po omzenei taka alak lo lo chonin I enge thil tul lo dewa khanin pois investment khan tina sang ti te pokha lo ma chuwang chu sarkarin poisa lu dan fel taka manei cha chuanin omzenei taka ahman chhuah dan poi chu ngun deuh nga tharo poisa lu dan fel taka manei cha omzenei dewa man chhuah dan aduan na hi hei hi fiscal policy kan ti chuni tani is the use of government spending and taxation to influence the economy ram Hadzel natura I sutiang nga omzenei taka sarkarin alak lu le ahman chua ho asiam hi hei fiscal policy kan ti chuni tani chumi atan chuanin enge ahman ruate kan ti tools kanenang number 1 chun taxation tax atanga poisa lu te hi anita a number 2 chun public expenditure hei chu achuak lam ve thung hei hi alut lamania hei hi achuak lam ve thung anita mi puitana mamo atana thilman public debt anita sarkar hian mi pui poisa hi apuk ve reng ti kan siam ram danga tangin poisa hi sarkar hian puk ma se mi puya tanga a poisa puk hi atam ber khovel rama leibanga ber chu america hi leibanga ber po chu america hi ni mei theya Amero chu America ina alei bat na tamber chu aram mi puite tangin leiba ne ni public debt hi omveni chonin deficit financing ti chu sarkar poisa lak lu akha ahman chua ain lo claim ta se mo
alak lu akha aman chua ain hei hi alak lu ni ta se incoming ni ta se hei hi aman chua ni ta se outgoing alak lu akha aman chua ain claim ta se chu tian ni chun a deficit ti na ni chumi deficit chu aman chumi deficit chu thilma mo man tura la tam si a chumi atan chun sarkar hianin I loan te apuka mi puine tang loan te apuka ani lo le poisa arem chandan angin mantur kha asiam thun a print ni chu deficit financing kan ti deficit financing kan the chiang emo deficit financing chu sarkarin alak lu ai tam in ahman chhuwa na tur tam ta se alak lu ai in ahman chhuwa na tur tam ta se chu wang chon a in dei lo na kha mi pui hne na tang te apuk thin le ani lo le poisa te siam bel thin chu deficit financing kan ti ne enga tinge sarkar hian poisa hi asiam treu me lo ti po zo na om theng ama ero chu sarkar hianin zenei takin kan tho chua ami hian poisa hi asiam thin ani poisa hi siam vakta se kan tho chua atlem si chonin thil mana sang vak don ni Zimbabwe a phei chonin thil man ron sang tak khamo arsa kezi kat tekha maktaduai thum te ni an poisa in chuwang chan an poisa kha lian pui nan prina maktaduai khat ten prina maktaduai za te maktaduai sang khat not te po mani Zimbabwe a khanin mandewa an poisa ron hludna aron tlak tiam wang chan chu sarkar poisa kha omjene lo na print vaka chu an englo theis I chu nen an thil thar chhoten an mil si lova an poisa hludna kha atlan niam wakani Zimbabwe te kha le ramdang tam tak poni nuiza thla dewania englo nan chang thop leinan po in noi zanga te ngai ni chang thop pakhat leinan po in cheng noi zanga te ngai ni arap thak to pani chu tiang chune ma se achangin sarkar hianin mamo thuta poisa hi ram tho chu mil aya tam point aprin ve zau thin achan chu ram chunga poisa leng vel ti tam nan ma se chu ati top vata adangin a inglo athak le wat thin chu print rai ngam chi ni lo kha khani sarkarin omjenei takin thila inglo thin ni siam thin ani chu chun ta kha kan soi khamo fiscal policy chu sarkarin alak lu te ahman chuate omjenei taka aduan dan hi hei fiscal policy nia chumi alak lu le ahman chua chu khoya tangnge engtin nge aduan khoi tangnge alak lu engtin nge ahman chua ti te atul sakha chu tax satang te ani lo le ahman cholam chu public expenditure te public debt te deficit financing te mo kha te khani ta ni objective fiscal policy chon inge thil tum number 1 chon development of a country ram thanlen nan fiscal policy kha poimoni employment expansion kutna tho kutna thok kan te cho sorry employment na thok anlo punzel theinan mo economic growth economic alo than theinan ni zan khan inting a soi kha economic growth chu atam lama than quantity a than khami kha lo than theinan reduce inequality mi hi kanin anglo me ni entinan India ram hi per capita India ram hi a GDP po asang ama ero chu state te po hi kanin anglo ani state chen khat Punjab te hi an per capita income hi America ten in za che pani ama ero chu state chen khat Bihar ti te andre thei Mizoram te pokan re thei kan per capita income atlem chu wang chunin India hi khovel ram thang chak ber pol ni ma se ai achan dan hi inclusive lo ani inclusive kan ti chon mi zong huap zo mi zong o zo inclusive anti thin hi inclusive growth hi sarkar hianin athil tumber ani inclusive growth ti chu huap zo mi zong huap zo kha ani thin lawani India ram than dan hi chu wang chon
he inclusive growth mi ina chang tam thur lova nge kan chandan na kha arual khai tok vela kan chan theinan inequality atam lu tuk lo nan he fiscal policy hi apoi mo em ani chu fiscal policy chu ni ta semo chon fiscal policy hi tuin nge duang kan ti chon sarkarin government in duang government chu finance ministry ti ang te khateng te sarkarin duang ani fiscal policy hi monetary policy omle monetary policy chu aduang tu tunge monetary policy duang tu chu RBI central bank kan ti pokhani ve thongani fiscal policy chu sarkar in government in aduanga monetary policy ero chu RBI hetiang te hi note down zel ro question a chuak thin who deals with fiscal policy ronti chonin government in tiang who deals with monetary policy ain ti chon RBI in tiang chuchun thani hey fiscal policy ina athil tum sang te pokha in lo ro development of a country te employment expansion te economic growth te inflation poisa sang lu tuk tur check inflation poisa hlutna tlaniam lu tuk tur ven te kha fiscal policy na thil tum pakhatani check inflation te po mo chon reducing inequality mi in thlau lu tukna ti niam angchi te khateng te khani tani kha fiscal policy thil tum chunia anno takha google emo in en leng hati khanin englo doni ti chuanin sarkar lak lu le sarkar man chuati vel ni china khan kan soita chu enge kan hanjirang sarkar hianin sumlak lu dana nei ani sumlak lu dan chini aneya lak lu dan chini aneya ni receipt antini receipt antia chini anei pakhatna chuan capital expenditure antia capital receipt antia apanina chuan revenue receipt antini apanina chuan revenue receipt antini sumlak lu dan chini aneya pakhatna chuan capital receipt ania panina chuan revenue receipt ani kha sarkar sumlak lu dan chini ni enge capital receipt chu enge revenue receipt chu kan enleng revenue receipt chu revenue atanga sarkar ina sumlak lu khania a omzia chu ti hianin kan ting amount realized by sale of goods or rendering of services entirnan ti hian ti teng sarkar hianin highway siam ta se kongpui siam ta se kongpui tlan man chumi pui te hne na fee khon ta se khami a fee khona kha revenue receipt chu ani mo ma se akong pui siam man ero kha chu capital receipt ani thil lian tham dai rei boxi khatianga ta na sarkarina a inglo kha capital expenditure ani thil lian tham dei rei boxi atana sarkarina a poisa man long term thil lian tham dei rei boxi atana poisa man kha capital expenditure ainti chutiani chon sarkar hin kongpui lian tok super express way te siam ta se kha kongpui lian tok asiam na man kha capital expenditure aniang mo chonin kha kongpui a kha lo chia se lo repair ngai ta se a repair na man a repair ngai na ero kha chu revenue expenditure akal le deyang expenditure akal leng chu akong pui siam man chu capital expenditure ania akong pui repair man chu revenue expenditure ani kan sethiam
kong pui kha siam ta se thil lian tham ang chi sarkari na hun enge mo chen na dei tura asiam ang ho sim sim ha capital expenditure ani ti chuanin revenue expenditure chu khatiang ho thom thatna na ahman ang chi te kha revenue expenditure ani chutiani chon capital revenue receipt chu enge niang kan ti chuanin sarkarin khap kha kong pui tlan man kha tax fee emo khonta se afi khona kha revenue expenditure ani or revenue receipt ani afi khona kha revenue receipt ani revenue expenditure chu man chu ani aman chu ve thungero chu kong pui kha lo cheta se thom thata se a thom that na kha revenue expenditure ania kong pui tlan man kha fee lata se afi la ka kha revenue receipt ani receipt chu lak lu ani tani expenditure chu man chu mo kha khani ta recurring in nature atita recurring di chu omnon tina kum kha chungin voi enge moza kha a inglo the ani a omnon the ni entinanin leya lei sarkarin bridge siam ta se bridge tlan man kha poisa lut ta se chumi alak lu chu o karon soi zel don clement o kha karon soyang izo na taka kha khami leitlan mana kha fee lo peta se chu revenue receipt ani mo chu kum khata voi enge moza alo lut non thei revenue receipt kha chu wang chon a recurring ani kan chetro chon short term ani are lo tlang pui ani acha chu kum khata voi enge moza aron lu thei do na wangin short term ani ti chon a amount ta po hi atebi kani an poisa lu hi chonin kha nichina MIZO che revenue department na chia kan pek thin ho revenue receipt ani emati adik chia revenue department na chia ipek shim tax ipek shim hi all kinds of tax shim hi revenue receipt ani income tax sa oma corporation tax sa oma mo wealth tax te oma estate duty te om direct tax hawan ni khang hau kha heng hau zong hi revenue receipt vek indirect tax a chuan sales tax a oma custom duty oma excise duty oma service tax a oma VAT value added tax heng hau hi indirect tax ani heng hau zong po hi revenue receipt ani direct tax a chuan sarkar in direct in I ami pui hne na khan avalat a poisa kha I direct in avala chu direct tax ani entinan sarkar na thokina sarkar ne na tax kan pek thina te hi direct tax ani mo inge indirect tax chu indirect tax sa ve thung ero chu I biscuit leita a biscuit hi cheng som panga ini le ani ani na taka chon biscuit kha asiam chuana man kha cheng som vel lekani ama ero chu sarkarin tax kha chenga vel kha alata a chu tax ala ka chu company siam chuak tu khanin an mani enjoy lovin mi pui min choi tir de achan chu cheng som panga in mi pui hne na asal chu wang chuanin mi pui chuanin indirect tax kan petina kan cha thiamem direct tax le indirect tax chu direct chu ka hlo atangin sarkarin cheng enge moza thatin tax lo katta se income tax hi chu direct tax ani indirect tax ve thung ero chu ni chin kan soyang khan biscuit cheng som panga in leita ila asiam chona man tak chu cheng som ani ta factorial siam chona man ma se sarkarin chenga kha tax alata factory nei tu pa khanin sarkarin tax la khi ke man ka choi don lo atia he ta I cheng asal chuana mana khanin cheng som panga kha atita deya ke manin cheng som panga in kan leita ni chuti ni chonin indirect tax kan pereng ti na ni chu wang chon direct tax how chu income tax te corporate tax te mo anita wealth tax te mi ho sa ho pon tax an pethin o khating khanin ta ni indirect tax chu sales tax te sales tax kan tem sales tax chu state noya state subject ani state in na en call sales tax chu hey hi GST in sales tax hi alati bo nakina kan nazir zelang
ma se GST in cover lo thil tam takaneya chuta chon sales tax la kalani ni petrol te hi GST na cover lo ta a boi thang chu kan shil me meng chu tikhan in du khamilo zot nga zero petrol te hi GST na cover lova a boi thang chu kan shilang chu petrol hi cheng som thum hi dollar som thum hi barrel khat nita se factory petrol siam chona khola tangin mun puya tangin khata khanin heta petrol pama anwa eng lauta anwa data petrol pama tang khan central tax kha cheng som thum vel bok an pele a chu amana chu cheng som ruk alo ni to chu mi zon nuwa state tax sales tax cheng som thum vel bok an pele a cheng som kwa lo ni de to GST a omsi lova apo chu ne petrol man te tuna amana san vak na chan ka sil chau ni chu petrol man te lo san vak na chan chu a thar chuana kha chuanin tun lai hi chu OPEC countries ho hianin a thar chuana hianin enge aman anti tam dewa amai ro chu anman anti tam dan hi asang vak chuang lo ni India rama petrol man kan lei ang em hianin America an lei lo Brazil apon lei lo atlom zok de a chan chu engwang nge petrol hi GST a omlova India hian petrol man ti san sim hi adua a chan chu I subsidy te mi puine na pe ka dua subsidy chu thil man aya tlom mi re thei ho ina kan don thin angaw hi hetiang hi mi puine na pe ka du awang petrol man sang hi sarkar hen poyati vak lawani Mizoram sarkar pon poiti vak lawang chu wang chuanin petrol man kha aing lo a oil industry a cheng som thum dollar som thum kha barrel khat leita se chu sarkarin central tax ala le a cheng som thum dang kha central tax ala cheng som rukaron nia chuan kan state kan shalna tur in state tin po sales tax sign ang lo ve o state tin a po an tax lak khain ang lo ve kani chu wang chuan state then khata hian petrol man hi asang zual Rajasthan ate chon cheng za pel chu ne Mizoram anga hian cheng som ni paret nge cheng som ni panga ngen lata chu som thum plus som ni paret vel chu petrol man chu som kwale ti alo ni dei to ti na ni chu ni ta chu ni sales tax ti vel te poimo chu kha da tax sung changa karon shil fe cheu ni chu tun lai petrol man to na chan poni kha short term ani na chan kha lo soile lok atitani short term ani na chan chu mo revenue tax short term ani na chan chu I tax unlock chung kha kum khata voi enge moza tax kha alu tani chu wang chon khami tax alu chung kha rei lo te ni kha voi kha tax ron lu ta khan kum kluan ina dei lo chu wang chonin I tha enge moza kha tax khan la ta chu wang chon short term ani I sha thiam tro voi khatna khanin tax la khanin kum kluan ina dei lo kum kluan in dei ta se chon long term ani ma se voi enge moza an la ta chu wang chon avoi khatla ka zel kha short term ani chu wang chon ani revenue receipt kha short term kan ti na chan chu ni ta ne ti chuanin I tax lo po revenue receipt a chon non tax a oma interest receipt ti te sarkarin RBI in emo poisa anei lo te po hian sarkarin apuk tir vet thin tho achang chuanin khatiang pokhan interest an pe ka ngai sarkar ne na ani lo le sarkar thil engemo SBI po sarkar company ni ta sarkar company ni ta kha mi puin loan kan la SBI tangin khami interest an pek na angchi te po kha interest sarkar atanga lut ve thoni interest lak lu angchi te kha khatiang kha I non tax revenue receipt ani chuanin fees te fine te profit and dividend te external grants ti hi aron omle tani external grants kan ti omje chu liability omlo what is liability kan ti chu
Annuwa ke ma ni tan phurit ni thautur atira nuam veu in lang ma se annuwa phurit ni thautur ang chi liability ni tani entirnan tuna poisa ipuka poisa ka nei lo em mei ti in I thian pan hena poisa ipuk ta a chengza apuk tir ta che a I nei tran tira chon I hlim tho ama ero chu ipuk man kha irul le tho ngai liability om tletani kha khanita external loan nen ang lo external grant so liability om me lovin ram chen khat ram ho sa ho japan te po hianin India ram chan puinan sim te poisan pe thina ni grant mo donation ang chi hi an pe thina ni arul le ngai lo sarkara ta na hlep hlang ang chi kha khatiang kha liability khan pe thina ni o an lo khatiang kha donation emo grant kha an pe thina ni chumi chu external grant kanti chu revenue receipt a reng chon nakina sarkari na a hek le na tur ni lo ang chi khatiang atanga poisa adon ho kha revenue receipt khani ani meita ni tro ka chiang tro chonin kan se thiam em ngai thak nge a interesting em kan se thiam em o capital receipt kaning lo le ang capital receipt a chuanin thil lian tham deuh hlek atanga sarkarina a poisa mu na capital receipt chu long term mani bokani balance sheet a alang pa capital receipt a hi revenue receipt chu balance sheet a alang lo capital receipt chu balance sheet a alang I capital receipt chu thil lian tham deuh hlek atanga sarkarina I a poisa mu hi ni entirnan Sarkar company Indian Oil Corporation te Air India te a privatize na sa ni tam takin a privatize na sa a share kha enge moza a shal 50% vel shal hi nei nol to khatianga a share lian pui a shal na ang chi te sarkar company privatize ang chi te khatiang atanga sarkarina a poisa mu mo khatiang ho thil lian tham chi long term chi ho kha capital receipt ani chonin ramdang ne na tanga loan unlock te po hi capital receipt thoni rule le ngai kha capital receipt ani non recurring in nature hi non recurring in nature ani na chan chu kum khata a thleng non lo Indian Oil hi sarkar in privatize ta se chutian in chun Indian Oil chu privatize to ber chun privatize le tur Indian Oil chu nei lo tina a thleng non lo chu wang chun non recurring ani long term ani bok mo amount is substantial alien thamani capital expenditure atanga poisa lo lu chu alien thamani recovery of loans ani boka this investment temo he this investment kanti chu in chetro sarkar company ang chi te mi puine na or privatize ang chi khatiang kha ani lo le sarkarina enge o karsha thiam meng kha chu chon borrowings ang chi te liability nei thoni borrowings po hi mun danga tanga mi puine na atang emo ram dang ne na tang emo poisa alak lu a borrow hi hei hi I capital inglawani bokani capital receipt ani bokani chuchuni ta hek ho hi nakina inject chok do ne I IGTV in enlet nu khanin in post sanga chun inject zel do ne revenue receipt ho chu amount realized by sale of goods or rendering of services na kan va tho mana tanga poisa kan don chuate it is recurring in nature it is short term amount is smaller and tax te po hinita a non tax atang kan mu te po ni ta ni sarkarina nakina atana phurit ni le lautura atanga poisa a mu sim kha en ta ni capital receipt a chun phurit turpo phurit lautur po sarkarina poisa alak lu thil lian tham long term box si non recurring khatiang chi ho kha capital receipt ani ta ni kha khanita a chonin expenditure omle tani kan man chhodan tu rakha revenue expenditure chu enge niang
revenue expenditure chu maintenance of assets kan ti kha thil om sa a maintain na bridge te po kan sata a sarkarin bridge lian pui a sata Mizoram a po hei kol cho a te bridge lian pui oma tlonga te bridge lian pui oma khang hawa kha lo cheta se lo thom that ngai ta se repair ngai ta se chu revenue receipt atangin sarkarin a repair thinani revenue expenditure atang sarkarin a repair thinani wages sarkar na thoklo kan pek te pension te hetiang ho zong a hi revenue expenditure atanga pekani utility expenses hei mamo tura tara thilman sarkarin na mamo tura tan thilman entinan office expenditure ti angchi te khating angchi ho te kha utility expenses hetiang ho hi revenue expenditure atanga manani heng ho hianin thil hlutur nakin zela deitur assets engma siam vak lawani thil omsa thom that emo na thok tu ho hlo pek emo khania thil lian tham poisa mu na tur angchi hei hianin asiam vak lo assets asiam lo it does not create assets it does not reduce liability kha a reduce chuang lo a omzia chu i sarkar phurit kha achok chuang lo tam taka achok chuang lo a chop chil a englovin a day to day angin a month to month emo khatiang khanin a pevezel tinani mai achok zang khai chuang lo sarkarin loan lian puk ta se vap ka vom hlum top ton ta se chu vom hlum top na chu revenue expenditure ani lo capital expenditure atang a interest peneu neu ta se chu tiani chun revenue expenditure atang an don ta ni ma se chuan in liability ala om tho chu chun ta form part of income statement azia lo ni hei hi income statement azia tu lo ni ti chuan in capital expenditure kan en le capital a chun creation buying or fixed assets properties nakina sarkarin na ahlok na tur atana thil lian tham a leya kha emo asiam kha capital expenditure ni ma se thil pakhat interesting do ka shilang cheu capital expenditure in sarkarin thil lian thama siama bridge te leite highway te chuanin park te siam tani khatiang thil lian tham deuh kha sarkarin siam ta khatiang thil lian tham deuh siam na kha capital expenditure ania henga tanga an poisa mu zongat ero thung hi chu revenue receipt alut levek siam tro pak atanga fee pak lu man fee te highway tlan man fee te bridge tlan man fee te hetiang zong hi revenue receipt alut levek kha khanitani ani lo chuan he bridge hi sarkar hianin shal top ta se private ne na claim te ti a bridge tlan man anla ka kha revenue receipt aluta a bridge a hlom top hian private ne na shal top ta se capital receipt alutang achan chu alian thama sethiamem aing lo kha khanitani capital revenue chu ti chuan in long term ani bokani durable long term chi chuan entinan improvement but not repair kan ti tani bridge box soileang o highway soizok kong sarkar na siamta a capital expenditure in kong siamta ni kong khuar vela lo omta a kha painar hoten an thom tha chinta a kha revenue expenditure atang an thom tha ni ama ero chu akonga top kha upgrade top ngai ta se adang top in tuna he national highway an upgrade top ang chi te khating upgrade top ngai ta se chu capital expenditure atangani mo kha revenue le capital expenditure ani tani
Pakas fiscal policy apoi mo deu ang chu ni ta ama ero chu ta hin kan lo let le don ta ni fiscal policy khan I chu sarkari na omjenei taka alak lule aman chuate omjenei taka aduan dan kha fiscal policy khanita revenue receipt oma capital receipt te omta capital expenditure kan shia revenue expenditure po kan sheto po katuna chuanin kha deficit financing te po kan sheto ta deficit financing chu sarkari na a indei lo na atana khami finance na tana athil poisa alak lu khani mai poisa asiam dan khani mai loan te emo ala ani lo le poisa te aprina khateng kha deficit financing ani tani chuanin deficit omle tani fiscal deficit ti omle ta deficit ti chu indei lo na ti na khani mai ta enge fiscal deficit chu when non-borrowed receipt is less than expenditure. Sarkari na poisa amu pa nga ya hi athil man chua ai hianin claim ta se hei hi aman chua ni ta se hei sarkar hian loan puk ta se ramdang atangin emo mi puinen atang loan puk ta se hetiang tiat hi ni ta se aman chua hi hetiang tiat hi ni ve bok ta se ain tiat chia ama ero chu fiscal deficit a chun a loan puk a kan pe tleta loan puk tel lo khanin sarkari na alak lu tak tak chu hemitiat hinita se aman chua hi hemitiat hinita se chu tiani chun fiscal deficit ani alak lu ai loan puk tel lova alak lu ai aman chu atam jok chuanin fiscal deficit kanti total expenditure minus revenue plus capital receipt ani chu aman chua zong atangin revenue le capital at receipt atanga an poisa mu kha peita ila chu fiscal deficit achua primary deficit a bethung chun fiscal deficit atangin interest payment hi peita ila chu primary deficit ani fiscal deficit chu ni china kan sheto ta interest payment chu sarkar hianin loan hi ala verenga chu arul verengani chumi atan chun interest apechin chu tiang chun minus ta ila chu primary deficit ani tuna chun kan soile tur chu chuna mi kha kan shile thok chok not ron da kha economics a chun production hi angaya thil thar chu hingai ni thil siam chunan heng ho lian hlom lian de thengai factors of production kan ti len apoimo ram telo chun thila siam chu theilo labor mi pui hi kan poimo chun capital hi chi ni in om chi khat chu poisa ang chi capital ang chi assets ang chi capital lian pui ang chi khanita a chun patina chun human capital po om ta ni ami pui human capital chu ami pui ate kha man tangkai theina tur chuanin an capital kha kan develop an thiam na te kha kan develop le kha thiam te khating an skill te kan develop kha human capital ni tani chon entrepreneur an ngai le ta ram omta se labor omta se capital omta se mina tho chon si lo chonin engti na mani lo mizoram po sumdon na tura thagan tia kan sumdon chon si lo chonin eng omji omlo entrepreneur how hi sumdong tu te ho hin poimoni abultan ngam tu te hey space mania englo ke na Tesla company chungchang Tesla hi amu chok tu tak khi chu midang de an nia khami te khanin Tesla company andin tira hianin invest tu tur an company a invest tu tur kha an zongani mi hausa zong khanin achi lawang electric car chu ti ngai na om lawang kan rama asha thlawang an tia an invest ngam lova Elon Musk hi an vapu fu ta conference Elon Musk hianin angai to wangwanga hei hi nakina alat englo don tlet meya ala lian don tlet meya ti in I invest tani tuna hei Tesla chu khovela car company lian beraron ni takhe chu entrepreneur an ta Elon Musk chu khatyang de khanin enge lena oma labor oma capital oma entrepreneur amala tu atingam tu khating khan om ve ngai thung tani chuanin goods chi sang sangan om ta enge goods chu thil ani mai goods chu thil
soi mizo trong chuanin ti dan vak om lo chung ho chu enge thil ti chun raw materials ho te mo intermediate goods kan ti ho chu I man ral mai thei dule thil dang siam chu nan po man thei ang chi khateng te khani ni china kan example kan soya chi te chini te po ni thei khateng chi te po mo ani le enge thil dang atam mai ngai tur u chun consumer goods chu dora kan lei chin ang ho hi consumer goods ani I kan lei thei atana an thar chu ho hi hei UPSC question na achuak prelims kan tlin kuma khan hei hi achuaka nui za thap de mai chu ka chang thei lo ni chu ma se ka van ne ka tling thok ta UPSC prelims a khan capital gains hi chuaka khang hun la kan ka hretlet lo ni UPSC question na chuaka capital gains chu capital lian chi thil hlom lian ang chi khatiang thil dang eng lo na na enge kan salta chu changa profit kan mu khani ta ni painting te hi man to em ta millions makta duai manani khang kan sal ang chi te atanga poisa kan pong chi te capital gains ta ni chun opportunity cost chu ti hei chu ka jek cheng tu ka sei to lo meang chuna khan in share tu ra khangai kha khan ta ni kha khan ta se tu na chuanin kan zir le tur chu poimo mai enge kan en thei zelem afm fm aside fi tura ngai inflation kan zirang tun chon inflation lom eknis afia lo ani ti hriat hi chonin elai tanga poina nuam lo vet hina zir tir tu ta economics teaching hi in en lawang ti hi a hlaom em economics hi mo tuna chon economics in cher chon in war to meng khan en poniula nang manin idea tam takin nei to economics langai lo point in shet thiam pha nge kan be se ya achan chu tun hi abc aob atang ka zir tir choni kha khanang mani na idea in nei theina turania history te chu class po la lo ma ula nang mani nin zir theila tu khateng te chu ma se economics ang te hi chu mani in zir har em ema anta inflation chu inflate ti chu enge sang lian ti nan tani live hi Instagram live hi ke en ngai mi ke ma hianin kati ngai mi lova ke hi all model ve de me gani ke ma hi thil hi ka shavak lova Instagram ka khoina vel te po hi arei lova thil hi ka shavak lova a live dante a save dante khatiang zong te ka shavak lova tuna hetia lo chho char love anga tia lo chho char ang chi kha in like ti na ami nge ama lo chho khateng kha color chi sang ang chi kha khateng ang chi kha alo shim inflation kan ziranga tuna ang chi kha inflation kan ziranga inflation chu inflate ti chu lian ti na sa hinge pampuar inflate lian tinan tani chu tiani chun inflate chun asang ti lam tani inflation kan ti chun inflation asan chuan poisa hlut na kha atlan niam ti na mo ti oni hi in like ti na ni mo kha ka lo she tu zan ina che ka she enge om zi le he hi ka ti ka met sola mi le te ka ti what is inflation I ing lawin kan tiang a point by point in a word to word in kan ing lawang a persistent rise in the price of goods and services atitani persistent ti chu persistent kan ti chu entinge mizo tong kan tiang persistent chu klom du lo
ti trang ti nang khan ne MIZO nge to englo chuanin chutian ni chuan persistent ta ni chuanin niam lo ni deuh char ang khan ni ta ni chutian chuanin thil man te a ron san deuh char ron sang thut ni lovin ron sang deuh char hrethiamem hetia om ni lovin hetia sang deuh char sustain hetia sang deuh char a om hianin thil man te a ron om hianin purchasing power thil kan leina man te hi atla niama ani lo thil kan lei thei kan poisa hlut na hi atla niama kan purchasing power of money atla niama mo chu inflation kan ti chu ni ta ni chu inflation chu kan hret tur chu thil man ron sang thut ani lo englo thut ani lo inflation kan ti taka kan ril ro om tur chu persistent rise in price of goods and services ti hi kan hriat kan shelo fo thina services kan ti chu entinan he mystery I chhorta a I chhor man kha a service mani pe a kha service ani mo khating kha services ani khating chi kan thil englo kan services manate thamasa a mystery cheng zani I chhor kha I tuna chonin I khathum nu vela chonin cheng zanga ron ni ta se mystery man pokha I inflate ve a sang ve tina a service man kha sang ve tina thil man sang le service man sang kha I sustain over a long period of time ani chon kha inflation ni zoite te in sang chhojel kha inflation ni inflation chon enge a hlen kan ti chuanin poisa hlutna ati thlat niama mire theite tan phurrit ani a chan chu an poisa lak lu atanga atam zok kha an eile bar atanga inglonan an man ngai thletani chuanin inflation chuanin saving po atitlema achan chu poisa man chhuat tura tam chon save nge na om lawani pushes up interest rate hi ngai enru o okay thank you lab orot okay thank you ti chuan inflation atam chuanin saving rate atla hiama interest rate ati sangani saving rate chu thla hiam lo theilo achan chu poisa hlutna atlak niam vai chuanin I thilma mo angai reng sia chu wang chuanin I save kha chu atlem I poisa khola chu atlem lo theilo ani mo thatin cheng thatin jingtin thingpui le chang eita kana panlai chonin chang tho batar ta kan ti thingtlanga kan om thina kan tan chonin chang tho batar ta ha kan mu manga po kan mu pathin lo ni engtinge batar kha engtinge om po ka che lo kana panlai khanin thingtlanga khan kan om na sa chu bang chen atui je po ka thiam thin lo mi nan soya atui yang su ka ti top maya ma se kan len hnu thleng hianin nau panlai ei ngai lo chu tui po kan ti to lova bo hnu te te kan ei thei lova chan chu nau panlai kan ei ngai lova thatiang khania kan har sa ve the em ar tui kan me don ringot te po hianin kan lam kan au vak chini chu tiang khop chu ni thinda kan nau panlai thatiang khania nun khar sa ve em thina ingpo chu ni ta se jingtin breakfast e ta I poisa cheng sanga ilak lu lain jingtin breakfast le thingpui e ta in ta chu jing khata I expenditure kha cheng somnga angzel ni ta se nakina khami jing khata I expenditure kha cheng som sari vel lo ni ta se I reng du tho boxia I poisa lak lula atam boxi lova chu wang chun inflation chuanin I saving a chu I poisa khol chun na chu atitlem don shim mo chuanin pushes up interest rate po atisang don achan chu poisa atam chun bank kho hi sual ve shima interest rate hi disang ve thinani chuanin dampens investment
leads to depreciation of depreciate ti chu tlatniam ti na currency hlutna tlatniam India ram currency hlutna te hi inflation a san chun dollar nen te khin hin atlatniam tul thina ni chu kan shet ngai savings are reduce interest at niama investment at niama leads depreciation of currency enga wange investment at niam anti chonin niam lo thailo achan chu I investment man te po alo to dona kan poisa lak lu a value kha alo hiam to boxia I kan poisa lak lu kha kan thil man theina kan purchasing power kha nian to box chu wang chon niam lo thelo ni currency po ati depreciate omje chu currency hlutna po ati tlaniam currency rupee hlutna te titlaniam chuanin imports te po hi ati man to bi kani costlier ram danga tanga thil kan lak lu tur te po hi ati man to ani inflation chuan kum tin ante thina ni year on year basis in ante thina ni inflation chuan huai price increase enga wangin nge inflation alo thlen achan chu kan demand kha supply ai na tampleta kan sa thiam me je chu factory pakhat hianin I englo hi lo supply ta se enge kan tiang englo ke kor enlo kor factory hianin kor hi lo supply ta se khami factory pakhat khanin kor pakhat hi sang khat kum khata supply thin ta se mi puin nikuma sang khat mi pui khanin nikuma khanin sang khat vel kha leita se ma se kumina mi pui khanin khati sa takha sang khat zanga vel leidu ta se ma se a company khan sang khat cheu a produce box ya chu wang chonin company khanin a lei thei ti an leingam bok alom ti khanin a lei thei te tan khanin I ati sang me don ni chu wang chonin I a demand ai khanin ai inglo kha